Today I'm gonna have this fried rice with pork, chicken tandoori, and some salad and green chili. Hi, welcome back to my channel. This is Love IP and nasi ay jage dobose fried rice soye duga with chicken pork duga si green chili duga chicken tandoori duga si gobi ga tomato ay nasi jage dobose. Eating a big pork. Oh, sao vậy hao á? Macaroni siya niya. Sorry. Hao á. Yum, hao em. Yum, hao á. Mushroom. Physically so hấp thì bạn xem plain cho ta bạn nhá. Thum so hấp đẹp, mỡ so hấp đẹp. Được so hao á. Okay, let's try this. Ngon hao á. Bạn thử làm bạn. Hao á sao? Hấp. Hao á. Nước sao cái đồ đấy kìa.
Raccoon.